Ichunche cia mekethano iria iraena murio kabisa mwakani wa 2020. 87.6 Geto FM. Muthikiri gatwite na mbere na gichunche kia biere kia mekethano eda yaruritie murio mwaka jojo. Turi kiambiria mweri-ine Jwena ndiria nthaka ciari ikwangaikwa ni bodisi ni untu bwa kafyu mwaria wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Mwambo GK aitetera. We cannot stand to see fear being inflicted in our children. Ni untu bwae Kagita kakati kagita kara ndirikanaga ndesanda wanu kaito kero tamo kabogambo muraja tajuriko muthanda thande gwa thanda ukithande kangira wagero tamo kwa muthanda thande mathande ni thande kaga gugakarate a okaringwa kiboko and you create fear of long ones. Anata marieto jau maraja jetagwa In English is called hippopotamonstros equipendaria phobia. Hippopotamonstros equipendaria phobia. Geto FM. Sakaja na wena inire na atana bao mwanka Moses kuria igwa kinya bantu batoje ibabwirite kwe wakanya bagekira rwimbo eguru. Kuna vitu tunataka kutaja. Because corona has become larger. Then the NIC. CBA, Maja. Jameni. Ni ate Moses kuria otagwirwa gokwendaga kuina gutigirwa bao. Mugeachia olevu kama sisi. Kwa uno gwitikiria we murebi. Siku hizi nimeacha pombe lakini wakati huo sikuwa nimeacha. Ukwambiria kangaia bure bwaku ende twire tugakuthikiria. No munisikize kama mulevi ambaye ameokoka. Wambo twire kethiro arebi no bombe kuina. Hey, that one I can say without the fear of contradiction. Aya, tethia murebi waku bwine tuthirie. Mama pimani pimiye bombe unijasiye kikombe niwe murebi Kabisa. Geto FM. Karwimbo go konko utawezana ikagwatire muno antu babethe mwanka gachiethera rwariene rwakwa na DPP Nurdin Haji. I just want to caution everybody to observe the rules, and especially the young people. And I must say that hawataezana na COVID kama hawaoshi mkono na kuvaa masks. Wagweta kuezana ndarika na rwimbo rungi vijana bakwina noruigetwe. I know there's this popular song going on Okonko. Bas, kuigwa noruigetwe riu thirekerio rio kuberaga. Let's make sure that Okonko understands that hatawezana na corona if he doesn't observe the rules. Na njere nkwigo kubera baigwa rwimbo ru bachokio jo. Okuigwa kinya bongo bariuga nuretere rwimbo mbaya ja. Sorry. Ukamenya ngugire rukuga okuo nkwate kumba gwita ni untu kiu kiawe igikinene. Wenda manto jajojo kwa eva okuo nkwete kwinire ore kwina gwitetera. Okay. Aya, kwa yambe nibo thithie practice nkai. Tuambirie riu au base 1 2 3. Okonko nitaweza na kufanya kazi. Alto. Nani alisema nikitambi ufanya kazi. Geto FM. Mweri Jwetano na Juni nirio corona yambiririe gukinya bwega Meru na Tharaka Nithi na aria gavana Muthomi Njuki augire ojo Bomas. It is very uncomfortable kumenya kiutu menyeretio kothio kuringwa ni rukungi Akinya gatamba akagukunika othio twakona na kungi akatukona ga TV ni kekiritwe ni Ninja na Al-Shabaab indi thaino no anginya twikire na tuitwa aria gwikira tukathira Odio kaigua kamukunikania muno na nde athithagia ate muntu ntegua kakumugia muno akathie bantu ari wenga karuta kamba kubeba kinya mbere au obwirite kwamba kwira antu betu uria bagagekira muntu niekire gatamba gakunike nyuro gakunike muromo ametho na kinya jo virus ya corona ni gutonyera kirijo inde kanyua na nyuro rio hotspot ya murimu metho ngai agaturathima matigucagia muno kireito gavana na polisi kaboga atumiria rutuiro corona etigaturage niseme hivi gavana ukagiri ogua polisi ikagiri ogua
no uria ukagiria ukwa ni hugugengwa kinya murungu atitethagia muntu tugwitethia wakaranthu aterete murungu ya gutethia go wakunyowe twira mataja unthi we gavana ukandetera menya mwiriga jwenu jwithirwa juri jwangweti Ghetto FM. Kidaito ni baumanirire na munya iguru ria mbeca cia mira. Minister wa agriculture na nekere murimi direct ikaye no twina maiga kinyira murimi ano ntukiraito ate kuga munya ne ate mbeca iu itakinyira arimi mbeca cia mira murwamirio cio kuma ciambiririo no bundakinyire ministry ni ikiunjuri na munyanya ogora munene igiraito ivathilungana umiru kabataiga antu mbeca iu ne atababuthagiria bau aba inao njije ni gwakawera gwa nimbio bakuthithia tera wikwanda mibokando ikura makandamia nkathomera antu burache tumirwe na ile itiere kidaito ariuga bura buri na gitumi ni ukinyeria murimi mbeca iu direct nyakele atwira aci mwarmirite baina kiunjuri atera arimi cia bakinyila direct ni ende ona nibwiri bakinyila miaka iu iri mbeca iu ciathithagia atia itumairo ikamiti baikirite araba ingi ni wekirite kamiti iu mwengwa mwikiri kamiti baina kiunjuri owe kamiti ya itumaira atia gaciari ciayo cia kuria mbeca ii itari cia kuriwa ikamiti wambo twire witagwa atia no ricokia kiuria kiu antone au rieto riakwa ni Joseph Mutharimi Gabriel ura represent committee ya mira dewa ireto wengwa twire ni ate bwatumaira mbeca cia mira allowances cia committee na mbia cia administration irasetwa assigned 170.5 million kwoguo ugo kuugwa ni burite mbeca iu kuwa iturite mbeca it doesn't make sense bila turiini yakietu tibatu tuciandikite katwandikirwo ithirikari munyorethire bakinyitie mbeca iji ariku bare nchukwethira ndego ya netha nchukwitiere etiere kakuota anga kuri cio itigere ire tia regi ndogo icio nkwenda baigirie bawithia sako na thai timu ciakwa iri ground kirikuruta antu kuma sako nemera Ghetto FM mwedi ijwe tantatu na leo nire askari ba kaunti ya Meru baithukirire TV ya baite beja kwithira kawira Mwangaza alikiewa gia kugambu communication must ya safari ambayo si yetu twitina njire nkwini mbio bukwendaga mwaneka tukwenda twitano wako mureka kethero imurega bukwijite kugwata thithie ni wendi bwenu license ukare ya nyoka u ambulance ukare tian ma mundu mote biso koku wangu kuruma license dire ni aimbu iu yonthe kawira Mwangaza Ghetto FM nyuma ya bukira itona chumeria kuga kawira ni muntu kario bako deal nawe we are dealing with a ruthless cunning political hypocrite and drama queen and a master of deceit na ndembere ni bogatiganira na Maroya have never taken somebody to court but this one I am ntio kera gwikwo koti mbikia kawira ira kiraito ni kiagweta bwakoti wa thura into biako byambete kuthuka ngwiro kuga witite kotini wambete kunkinyangithiria mukuru nthiguru kiraito agakwira sorry manto jaja thira oni ntuga sorry no tena makosa ore gukuga sorry kiriuni ni Kawira Mwangaza kawira nagwe mwire urio na ate bojau athithitie buruburu baba tukiraito kuigutera uterete kiraito mwekuru akiaragia jagutera nte au bwendendere ni bwinka ngoja tuache hapo ibwega Ghetto FM mwedi ojo ni juanto bathwana baugire kurene cha MCA te kura baringire ni kingi bagakwira nabo bagikumene bauga ni giki kubeketha accident igo karaikia benia gikumene twiromba thirikari kiremba msiaja anto bangari bariuga bakari ta cia maiga iria burekire urakiaja komita tukamujukiria twingwa reia bujukiria mtu atueriko tukamora na to mumere nyamu
gutwa ankuringa mbica ekorobo kithithagio ubo kuga augeni ukaire mbigwe twebahora na tumaumagire biongo nabu anto batho anatigania ne atanjira ya kathinia ya thithia anto beto baingi aba weta na ciale anto bakibiki bagawana bikibiki ya irungamiri ne MCA Victor Karithi na nobu bwa muringire kura twaringe kanende twaringire lo okirero au biuria bimwetiga buritie MCA wenu wana Karithi twaringe kanende twaringire itana hara teja kura tabiu Ghetto FM.